Ovoga jutra u pregledu tema dana pomaže mi Miloš Garić, urednik portala Kosovo Online. Dobro jutro i hvala što ste došli. Hvala vam pozivu, dobro jutro. Evo, najprije recite kako ste reagovali kada ste čuli da su hrvatske vlasti zabranile privatnu posetu Jasenovcu i Pakracu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, jer navodno nije poštovao diplomatski protokol. Šta to znači? Nažalost, nisam se preterano iznenadio kao i većina građana Srbije, pretpostavljam, jer znamo kako trenutno stvari stoje na relacijama Beograd-Zagreb i znamo da se tu ne radi ni o kakvim proceduralnim problemima i protokolima kao što to hoće da predstavi hrvatska vlada, nego je potpuno jasno da se radi o tome da Hrvatska i dalje pokušava i sve snage da priču o Jasenovcu i o tim tragovima krvavim koji hrvatsku državu bitno određuju, nažalost, i evo i današnjih dana, ne samo u nekoj istoriji bliskoj, da su ti tragovi i dalje tu prisutni, da oni i dalje zaudaraju na one zločine koji su počinjeni, koji su bili jezivi i da oni to žele da na neki način i dalje guraju pod tepih, da relativizuju, da tu temu sklanjaju sa dnevnog reda i smeta im, naravno, kada država Srbija i predstavnici države Srbije žele da se bave činjenicama i kada nema u našem nastupu i u nastupu predsjednika Srbije u ovom slučaju nikakve mržnje tu, niti nekih izliva emocija, nego samo želje da se bavimo činjenicama, nekim sećanjem na ono što se dogodilo i što su jezive rane na telu srpskog naroda koje još uvek stoje i koje su prisutne i koje nas bole, a kojima se nismo bavili u nekom periodu iza nas. I onda imate ovakvu jednu situaciju, ovakvu jednu reakciju hrvatske države koja je, nažalost, negde mogla da bude očekivana, jer to je sled jedne iste politike unazad decenijama iz pravca Hrvatske ka Srbiji. I ono što kažu, ne pada sneg da pokrije breg, već da svaka zver pokaže trag. Tako smo i u ovom slučaju imali ono što je bila reakcija hrvatske države je zapravo negde logična reakcija na to što njih boli. Jel tako? Svako se češe tamo gde ga svrbi. Hrvatsku državu i tekako svrbi to što je u njihovoj istoriji bilo tako ružnih i jezivih događaja. Oni su, nažalost, država koja je nastala na Jasenovcu i Oluji i onda ne možete da očekujete neku preteranu sreću u našim odnosima, jer mi smo pristajali dugo kao srpski narod, govorim u celini, da te svoje žrtve i stradanja nekako držimo po strani, da se ne bavimo time zarad nekih dobrih odnosa u regionu, ali vidimo da nam se nije vratilo na dobar način. Naprotiv, pokušaji su i dalje da se srpski narod drži na tom nekom stubu srama stalno i da se stidi sopstvenih žrtava. Na to ne pristajemo i to je ovo što je negde u suštini ove priče. Naravno, ne radi se tu sad o nekom pokušaju srpskog predsjednika da tek tako uđe u Hrvatsku, nego se tu radi pre svega o tome što se ta priča vezuje za jedan jezivi zločin i za tu kulturu sećanja koju država Srbija sada uspostavlja i želi da neguje i ne pristaje na ono što je nekada bilo, da zaboravljamo svoje stradale i svoje mrtve i da nismo dostojni da se sećamo i da negujemo sećanje na njih. Predsjednik Srbije je rekao već da je 3 puta pokušao da ode u Jasenovac i da je uvek nailazio na odbijanje Zagreba uz rečenicu da nije pravo vreme. Hrvatski premijer je s druge strane rekao da će posete biti kada dođe trenutak za to. Jasenovac za Srbe ne sme da bude zabranjeno mesto, kaže predsjednik Srbije. Sad smo shvatili da je Jasenovac za nas zabranjeno mesto, ali mi ćemo da radimo na tome da u glavama naše dece to ne bude zabranjeno mesto. Da biste išli u budućnost, morate da znate šta se dogodilo u prošlosti. Biće velikih i sistematskih promjena u našem obrazovnom sistemu. Ulagat ćemo mnogo novca u virtualne projekte, predstave, nove filmove, serije, knjige i obnovu važnih knjiga, prevoditi na druge jezike da ljudi mogu da znaju šta se tu zaista dogodilo. Kako to komentarišete i kako to da nikad nije pravo vreme i da će posete biti kada dođe taj trenutak? Šta to znači?
Upravo ovo što smo malo pregovorili, nikad neće biti pravo vreme. Ako država Hrvatska je nastala na nečemu što je ipak u ogromnoj meri jedan izuzetno veliki zločin i što se tiče Drugog svjetskog rata, a i onoga što se desilo 90. godina i to proterivanje i završni udarac koji je nanet srpskom narodu u Hrvatskoj sa Olujom i proterivanjem stotine hiljada ljudi. Dakle, sve je to nešto što Hrvatska država danas slavi kao stub svoje državnosti i sa druge strane mi kao država Srbija i kao srpski narod imamo potpuno drugu poziciju gde te događaje moramo da obeležavamo kao tužne stranice u našoj istoriji. To su stvari koje nas duboko dele. Državu Srbiju, srpsko društvo i hrvatsku državu i hrvatsko društvo. Ne postoji za sada barem dovoljno iskrena namera sa strane Hrvatske države da se te tenzije smire, da se malo manje kopa po tim ranama, da se dozvoli da je moguće da je ta istorija nešto što je zasnovano na činjenicama, da se ne pokušava da se revidira, da se pravi nova istorija, da se minimiziraju žrtve, da se minimiziraju zločini. I kada o tome govorimo, naravno, Srbija i srpsko društvo apsolutno mora da prihvati sve ono što je sa naše strane bilo negativno i da se sa time borimo i da to prihvatamo kao činjenicu i da to ne guramo po strani. Ali to nikako ne znači da mi zarad građenja nekih odnosa koji moraju da budu dobri, jer između Hrvatske države, hrvatskog naroda i Srbije i srpskog naroda zaista mora da postoji jedna kvalitetna i dobra veza. Tu smo na istom prostoru, govorimo istim jezikom, delimo istu sudbinu na kraju krajeva u mnogo čemu, ali imamo i značajne razlike. Srbija i srpski narod, nažalost, imaju kroz svoju istoriju rasute grobove od Soluna i Krfa preko vrleti prokletija celog Kosova i Metohije, hrvatskih jama, hercegovačkih jama, Dalmacije. To su sve prostori na kojima su žive rane srpskog naroda i dan danas. I ako se to ne uvaži od strane onih koji bi morali da imaju makar dovoljnu dozu razumevanja za tako nešto, i ako hrvatsko društvo ne bude došlo u stanje da prihvati činjenice koje su zasnovane potpuno na nekim istorijskim relevantnim događajima, da je srpski narod i tekako propatio na prostoru nekadašnje zajedničke države, kada govorimo o toj nekadašnjoj Jugoslaviji, tom nasljeđu koje postoji. Dakle, sve su to stvari koje još uvek nisu došle u neku mogućnost da se međusobno razumevanje neko napravi, možda na pojedinačnom nivou, možda kada neko otputuje, kada kaže predsjednik neko ode na more, pa tamo ima prijatelje u Hrvatskoj, pa su to možda druge relacije. I naravno da jesu, postoje ljudi koji tekako dobro razumeju čitavu tu stvar na pojedinačnom nivou, ali na ovom kolektivnom daleko smo još uvijek i tekako daleko od neke mogućnosti razumevanja. I dok god tako bude, na nama je da se držimo istine i samo istine i činjenica. I to je ono, nažalost, što zapravo najviše i boli. U ovom slučaju Hrvatska ne može da se izbori sa tim činjenicama. Predsjednik Srbije je također rekao da ćemo ubrzati projektne radove na izgradnji muzeja u Donjoj Gradini kako bismo decu i unuke učili šta je ono što nikad ne sme da se ponovi. Obrazovni sistem i ono što nove generacije treba da, čime treba da se bave i o čemu treba da se u školama govori i na svakom mestu da se sve ono što smo preskočili u tom nekom procesu i u nekim prethodnim generacijama koje se nisu bavile dovoljno istorijom sopstvenog naroda i tim tragičnim stranicama naše istorije zarad nekih drugih vrednosti koje su nam bile nametnute. Sada je vreme zapravo zaista da se isprave te greške i da znamo zapravo gde smo,
šta su nam ovde neke naše istorijsko nasleđe, da ne živimo u zabludama, da ne bi napravili nove greške ponovo i da nam se ne bi istorija ponavljala. Moramo kao narod da pokažemo ozbiljnost u tom smislu u svakom slučaju i tu je zapravo i tekako važno ovo što je predsjednik juče rekao, da nove generacije treba da imaju jedan mnogo zdraviji pogled i na prošlost i na budućnost. Sad da vidimo kakva je bila reakcija hrvatske strane. Dnevna štampa piše o tome. Hrvati dozvolili posetu Vučiću, ali uvek postoji to ali. Hrvatska će dozvoliti dolazak predsjednika Aleksandra Vučića u Jasenovac, saznaje Jutarnji list. Ovu informaciju u Hrvatskom listu potvrdio je izvor iz vlade, a kako se navodi, poseta će biti realizovana uz dva uslova. Prvi je da se sve dogovori na diplomatskom nivou i to vrlo temeljno, a drugi da poseta ne bude pre jeseni. Hrvatska će dozvoliti dolazak predsjednika Aleksandra Vučića u Jasenovac, ali to je događaj koji treba dogovoriti diplomatskim kanalima i to vrlo temeljno. Šta znači to vrlo temeljno? Ali vidite o čemu mi tu pričamo. Mi govorimo o tome da Hrvatska država treba da dozvoli po nekoj specijalnoj valjda proceduri predsjedniku susedne države, u ovom slučaju države Srbije, je tako, da uđe na prostor Hrvatske i da posjeti jedno mesto koje je za državljane i građane Srbije i uopšte srpski narod i tekako važno i najznačajnije svakako na prostoru možda i čitavog Balkana, ne samo na prostoru Hrvatske, jer to je stratište na kome je toliki broj ljudi stradao na najmonstruozniji surov način, 100.000 ljudi, da ne licitiramo, ali to su jezive brojke, jezivi zločini i slike koje su ostale zapisane, da vam se kada o tome govorite i razmišljate, bukvalno naježi svaka dlaka na koži. Vi govorite o nečemu što je ogromna tragedija koju smo preživjeli kao narod i sada na jedno takvo mesto treba posebna dozvola srpskom predsjedniku da dođe. Zamislite sada kada bi ove, na primjer, majke Srebrenice trebale neko posebno pismo da traže gde su sahranjeni ovi ljudi koji su tamo stradali ili bilo gde drugde u svetu kada bi se razgovaralo na tu temu. Ako bi neko iz Hrvatske u Srbiju trebao da dođe, pa sad specijalna dozvola, na koji nivo skandala bi se to dizalo? A mi u ovom slučaju imamo situaciju gde predsjednik države Srbije ima jednu vrlo jasnu i logičnu i potpuno normalnu nameru da na prostoru Hrvatske dođe na stratište sopstvenog naroda, da položi tamo cvet i sada se od toga pravi haos. I nije sad samo što je Hrvatska na taj način reagovala i hrvatsko društvo. To je negde, ajde da kažemo, razumljivo. Još uvek su ti odnosi takvi kakvi jesu, šta da radimo. Ali vidimo da i kod nas, u okviru našeg društva, postoji doza jednog nerazumevanja i zapravo zloupotrebe cele te priče u neke političke svrhe ili ne znam šta. Ima nekih naslovnih strana. Danas juče video sam gde se prave karikature od Jasenovca na jedan potpuno neduhovit način. Nema tu humora. Tu ne možemo da pravimo humor na tu temu i da izvrgavamo tu priču naopačke i da od toga pravimo neke skečeve i da se igramo i šalimo sa tom temom. Ovo je mnogo ozbiljna tema i zaista kao društvo moramo da pokažemo zrelost da smo to razumeli i da iz toga nećemo praviti više greške, nego naprotiv, da smo kao narod i društvo u stanju da prema tome se odnosimo na jedan pravi način. Eto, to je suština. Skrenemo pažnju na sljedeću temu. Predsjednik Srbije je juče završio seriju konsultacija sa predsjednicama izbornih lista uz vladu od 130 do 160 poslanika. Predsjednici Srpske napredne stranke i partija koje su na zajedničkoj listi nastupile na izborima obavestili su juče predsjednika Srbije da imaju neophodnu većinu za formiranje vlade. Od daljih razgovora naprednjaka s drugim strankama zavisi da li će budući kabinet u najmanjoj iza sebe imati podršku 130 ili čak 160 narodnih poslanika u Republičkom parlamentu. Da, pa konsultacije su završene. To je jako važno da se sada ubrzava taj proces formiranja državnih institucija, da će Skupština da počne sa radom u sljedećih 10 dana, tako ako sam to dobro zapazio, a da iza toga odmah ide tokom avgusta i formiranje vlade. Jasno je da postoji većina, definitivno tu nema nekih velikih dilema. Osim toga, ko će sve ući unutra, vidimo da se najavljuje da će predstavnici manjinskih lista biti uglavnom unutra skoro svi, što je jako važno zbog stabilnosti unutrašnjih prilika u Srbiji, da u političkom životu sve manjinske grupe imaju svoje predstavnike i da mogu da svoje politike na neki način realizuju i svoje prava ostvaruju. S druge strane,
to licitiranje s imenima će trajati sasvim sigurno još 15-20 dana. Ko će biti premijer, ko će biti ministri u vladi. Pretpostavljamo da će biti nekih imena novih, da će biti nekih iznenađenja, verovatno, sasvim sigurno, ali da će pravac državne politike ostati isti, da ćemo nastaviti da branimo naše nacionalne i državne interese i da u ovom ambijentu na svetskom nivou koji je izuzetno turbulentan i nepovoljan, da možemo da i dalje svoje interese ostvarujemo i na jednoj i na drugoj i na trećoj strani, što je za Srbiju itekako važno za sve građane Srbije. Da skrenemo pažnju na to da je juče misija OEBS-a u Prištini predstavila izveštaj o zaštiti kulturnog nasleđa na Kosmetu. Šta stoji u tom izveštaju? Zašto je on za nas važan? Da, izuzetno važna stvar juče, zato što je to izveštaj koji se bavi periodom od 2014. do 2020. godine i onim što se zbiva oko kulturnog nasleđa i kulturne baštine na prostoru Kosova i Metohije. U tom izveštaju OEBS-a, koji je predstavio juče ambasador Michael Davenport u Prištini, je navedeno da je bilo, oni su nabrali nekih 247 incidenata koji su se dogodili u pogledu napada na verske i crkvene objekte na Kosovu i Metohiji, da su u principu, tu kako oni kažu, najviše to vezano za neke krađe i ovako fizička oštećenja i da oni sada očekuju da kosovske institucije preduzmu mere, ali ne samo u tom fizičkom obezbeđenju, jer znamo da su objekti srpske kulturne baštine i tekako ugroženi na prostoru Kosova i Metohije od strane ekstremnih Albanaca, nego oni tu govori o nekom širem kontekstu odnosa Srpske pravoslavne crkve sa kosovskim institucijama i tako dalje. Ono što je u stvari tu mnogo važno, to je da se na jedan način spreči pokušaj prištinske vlasti. Sada nisam siguran koliko je OEBS u stanju i koliko OEBS to vidi i koliko je to u izveštaju negde prepoznato. Nisam to mogao baš da zaključim iz onoga što sam čitao u izveštaju. Da je zapravo pokušaj današnjih kosovskih vlasti u Prištini, ekstremnih Albanaca i ovog ministra koji je sedeo juče pored Michaela Davenporta i Hajrullah Čeku, to su ljudi koji upravo govore o tome da objekti srpske kulturne baštine na Kosovu nisu ugroženi. Da ih ne ugrožavaju Albanci, nego po njima ispada da ih ugrožavaju Srbi. I oni napadaju državu Srbiju za to što pokušava da štiti svoju kulturnu baštinu na prostoru Kosova i Metohije. Takvi ljudi, poput Hajrullaha Čekua, nisu neko na koga može da se osloni ni misija OEBS, ni bilo koja druga međunarodna organizacija na Kosovu i Metohiji, nego naprotiv, možemo da se plašimo od njihovih namera i od njihovih ciljeva. Šta je ono što žele ljudi poput Čekua i ostalih, jer, nažalost, imamo i tekako mnogo razloga da razmišljamo da su to ljudi koji pre svega imaju želju da prisvoje kulturnu baštinu Srba na Kosovu i Metohiji i da je pretvore u neku albansku ili kosovsku, kako god to oni probaju da nazivaju, i da je davanje prištinskim institucijama da se bave kulturnom baštinom na Kosovu, koja je izuzetno bogata i koja je srpska, koja nije kosovska, nego je srpska. 95% toga je zapravo srpska kulturna baština. Oni žele to da kosovizuju i tu su glavne opasnosti, jer ljudi koji govore da Visoki Dečani, Gračanica, Pećka Patrijaršija, Bogorodica Ljeviška danas nisu ugroženi, a i tekako su ugroženi, su ljudi koji nemaju dobre namere. A to su upravo današnji predstavnici prištinske vlasti i to je kao kada bi sada vi ostavili gladnim hijenama da čuvaju jagnje. Eto, otprilike, to je ono ako bi sada se dozvolilo da se kulturnom baštinom, srpskom kulturnom baštinom na Kosovu i Metohiji bave predstavnici današnje prištinske vlasti. To ne sme da se dozvoli i iz ovog izveštaja OEBS-a se donekle vidi koliko je ugroženo to kulturna baština na prostoru Kosova i Metohije, ali mi kao država i kao narod i srpski narod generalno moramo da se do kraja borimo i da ne dozvolimo ni na koji način da u ruke onih koji ne bi to smelo da se desi padne sudbina srpskog kulturnog nasleđa koje je najdragocenije moguće koje imamo i koje ne smemo ni na koji način da dozvolimo da budu ugrožene. Gospodine Gariću, hvala vam na komentarima i na razgovoru.